Awuzwake hlobo zami linjalo zindana zonke luzona lesikhathi sesibili njalo ke ngihamba lobongane nanto hlelo ngisakhumbula ke si live lapha every Friday ngihamba ku YouTube uyabukela ama programs akudala sicela ke subscribe sicela li follow sicela li share right now as I speak can you share everywhere ngisakhumbula ke live ikere ke bambe ke le engiphethe yomqalo siziba namhlanje kuthiwa Prathuso netakuthi mina ke ngihambe ke eMzansi ngomnyaka ka 2001 lapho ngafika khona ngasebenza komagama ngelonkosazana wami labantwana ke bathathu ngihleli lapha ngosisiba lokungazwani lomfazi ngehlukana laye ngo2011 ngase ngithatha ke umunye intombazana okunqube ebesithandana sihlanyisana lo mntwana ke ngithe esempilweni yami ngaqala kumtshela ngempilo yami yonke lokuthi amaphepha ngathola njani salwa ngo2018 wafonela iHome Affairs ngaredwa ke emsebenzini mina ngumanager lapha eSecurity Firm ngathathwa iHome Affairs lapha banthathela le passport bayendlini basearcha emsebenzini bangimisa kwathiwa ipassport le ngayithola ngomgungudu jona ngayithola ngesitsotsi fake ipassport le bengike ngatravela ngayo kaningi Zimbabwe South Africa kodwa abantu bahambe ba-checka iHome Affairs bathola ngitholanga kahle angizange bele problem iminyaka leminyaka ngizoba le problem nxa kalo manqube lo wathi wabaleka empilweni yami mangicathela lapha hlala khona sehlukana kanjalo ngila mntwana bebesebenza ebhenki lapha eSouth Africa ungichithile uchithe umuzi wami wangichitha lapha ngiyamdinga ke msakazi ke lapha khona mina ngizombulala asufuna udlaliswa ke kabi umuntu wesifazane nje ngithole nzima mfowethu senze ngathatha nje ipassport yokubana ke ngisebenze lapha eSouth Africa ngisebenza ngicathile kodwa mina ngisadinga le ntombi yayingikuncube ngizokuthumela lesithombe sa undingise yimi ke uPrathuso lapha ke eMzansi Africa ekera ke Prathuso sikuchale mina uchago ukuthi channel lakho Prathuso channel lakho uzachacha uNkulunkulu wakhe nasi ngoma yakho red wine unemployment benefit 40 UB40 from Birmingham United Kingdom. Me
Red one ke. Ali Campbell, lead vocalist lapha Unemployment Benefit 40, UB40 from Birmingham, United Kingdom, Ngoma City. Red Wine, a classic song. Yahloba kudala Cypress School sabantwana abancane. Siziyathola labo bongane bazalwa wonke umuntu sekhona. Bengakwazi bazaba khona. Red Wine. Sengiphethe ka Netsai Khumalo. Netsai ukuthi originally am Netsai Samanyanga. Kodwa ngathathwa ke koKhumalo. UKhumalo lo indoda yami second husband bengindile before. Ngindeleke indawo ke Plumtree koMoyo. Leli jaga senza ke South Africa ke. Wathanda nami kwesikhathi sasaba lo mntwana yedwa. Wandihlukumeza kakhulu lo muntu ngoba ngesikhathi ngithandana naye wayesidakele ehamba wasokucina ke kuthutha ke omunye ke umfowabo obaba omdala walala lami ngingafuni ngoba wantshela ukuthi lisiko labo besikhalangeni wathi ngatshela indoda yami ngizazibonela izangala njalo izangibulala. Umuntu lo continued abusing me for years. Kodwa ezalwa ngubaba omdala ejaga lami lonela koMoyo. I respect him, ngicela ungamqambi ngoba mfuthi azohluphana nomngane. Wangabuse for all those years, nxa indoda yami ngekho angabuse. Ngagcina ke mbaleka emendweni. Umoya wandinga uyabangikhaya samnika try kupuro 50 cents. Yakubana hayi lokho kunje ke akusakumeli. Ngehlukana laye ngasezothola ke uKhumalo ngomnyaka 2021. UKhumalo manje uzama ukuthi sibasuwe kumbe sibabophise. Ngoba ngicela ngimtshela umoya ukuthi the reason I left you it was because ngangabuzwa ngumfowenu. Iminyaka leyana yami asoze ngafanga ikhohlwa ke thisa ama early 2000 siza ngapha, ama late 2000 siza ngapha. Ngikwazi ama late 2000 ngongafika 2010. Ngibuhlungu kakhulu ngoba it was 6 years of ukuthomentwa ihlukuluzwa. Umntwana wayebuyela bezidakela fika ngilale ethemba ukuthi ngakhuluma indoda amazozimpilile izambulala. So I had to run away. Ngiyabonga ke umkami ngisupport wanthola njalo uyandithanda njalo uyagcina lo mntana nami ngokumoyo ka support. Cela ingoma even that true love nxa ungayithola. I think ngithola ingoma yakho ukuthi ngincubelelanga ingoma ke isithi true love baby. Have you ever seen
Asigovela ke ubose Ncube now best in Norway khona in Norway Giboga Odegaard lapho dlala khona uSibuze Ncube usako Odegaard play Arsenal it's about 3 kilometers ngakibo labo labazali bakhe Odegaard khona yeah ngifuka yafika khona ngenye yebona siyabonga besichaleke neThai Khumalo sothethe ngobaba Khumalo after thathe ijakala homoya ePlum lesikhala ngene la dlalisa leke umfowabo dakazela idikazela umntwana manje yeah yekela mbambe ke evela ke Donald Chibali hlobo les Donald Chibali uToni ke mzazi bekumnyaka 2010 eSouth Africa benhlezi le ntombi yami mina ngisuke eZimbabwe ngisuka kithi ekhaya khona phana kanye elupane itamandebele ndebele ngifike lapha eSouth Africa ngangisoseke intombi yami ke ekhaya ebengithanda amagama ngazohlala lapha eSouth Africa ngasuke ekhaya ngo2002 ngase ngithola ke into ze insurance ngase ngishuwa ke umfazi wami in case of ukuthi ke at insurance ukuthi in case ngenzalo kwenzakalayo lawyer benefit ngahlana ke lomnye indoda esasebenza sonke indoda wasevendeni ngithethiseni yami yakhe lengakunika uthi ngijibale yanika ke iqhinga elihle ukuthi ka undoda ungeke unotha njani unomfazi lo insurance yakunika ke i2 million nxa umfazi ngafa wangiqedile into le abafazi bagcwele ngacabanga ngakho sibile for good 3 months ngacela semvume iqhinga lakhe wathi bulala into le uhambe eclaim izimali sakwenza ke umsakazi ngacabanga ukuthi ngenzeni nxa ngimthanda ngiyahlonipha ngifuna uqamba ke imuli yakhe mama abantu amabili njalo ntwana wasekhaya mase ngicabanga ke iqhinga lonelo sabhadala ke imali ngange 2500 kubafana ke womzulu ukuthi uzathi vela ke emsebenzini ahlamqede ngalelo langa ngahle ngasuka ke edolobheni eJohannesburg ngalobhekisa eMpumalanga ngoba ngandijwayele ukuhamba eMpumalanga hayi umuntu lo samnika yonke into le photo ipicture uthe vele emsebenzini ke umama Mandlo yikho lapha ke bamshaya ngafonelwa ngikhonale ngabe ngigijima ke eJohannesburg umfazi wami sibemdubulile hamba lapha ke isidumbu sabakhona ngakhala labaningi kodwa ke ngazibuhlungu ukuthi kambe yimi lokho engikwezileyo ngahawula ke umsakazi sasabuya sabe isidumbu sazosilahla ke ekhaya ngabuyela ke South Africa ngalungisa amaphepha ngikhona ukuthi ke lezo mali ziyabhadala hlala ke baqasa umbhalo ukuthi bayabhadala ke imali yangikhona njalo ke uma mesefile 9 months down the line ngabona ke sengiredwa ke busuku sokubuye ke amapholisa ke lezinja lezibhamu bafika bandithatha bambopha bathi ke umuntu ke osebotshiwe obulala unkosikazi sechazile ukuthi wena ngomthengileyo badinga lo ndoda wayinika iqhinga ngoba ngwitness ecourt hayi kugwetshwa kwami ke 15 years yephulo iminyaka leyo mali ngangidle encane bathi bayithatha yonke bathatha le moto engangilazi lento zonke bahle bandithathela ngithe mphuma lapha ejele ngiphendukile sengumuntu we-church ngiyathandaza ngiyazisola ngokwenzakalayo uNkulunkulu ngiyawaza ngixolela yimi Donald Chibali hayi madoda usanda uphuma ejele bengaba ukuthi life bavele umbe bakubulale indaba yemali madoda uyebulala umuntu omthandayo kangaka mfowethu 15 years yayincane kakhulu kanti bakwenzelani konke khona this is sad Tukuchale ngoma ngathi Shaka Pundu madoda Donald Chibali ayimali yathandeka
Ingoma evela kuPapa Penny Eric Gezane Kobane Shangane likhulu laphindi shangane ingoma esithi Milando Bay besitshela ke Donald Chibale umbulalo omkhulu no not apologetic about umbulalo nxa sungwe church kodwa umbulalo for imali hayi madoda manje semphethe evela ke umlalo Dr. Mthandi Mpofu. Hello Thandi, phinde melelo Thandi normally wayelibutho athi simbuse Australia wayese Germany Thanda ngbalutho ngathi ucachile mbuse UK yeah siyabonga Thandi sibelele bonke laba abasupportayo sisi really respect sikubutho Nxumalo khona phana ngiyabonga sisi really unikezeke ijakaleke $10 yalubongani ngizamnika ngiyabonga kakhulu sisirili la kusasa umfana qine phela yenzani lokho liphosela okuncane siyambonga ngobongana ngosincedisa kwakhe yes siyabonga kakhulu nxa ningayenza njalo ke nalonke ufifi ngimelele wena lawo lonke ngilimelele ngincedise kunjani mfetshini Macebo lo Lee khonapho siyabonga kakhulu thank you very much Thandi Mpofu wena ke uthini uthanda Thandi uthi thanda ubelela ke umsakazi wami odumo mina ke leminyaka 29 ngihleli ngiziphethe lokafundiswa umama ngafi wathi indoda uzayithola ungajahe mntanami ufunda uziqede sengiqedile am highly qualified now I've got my degree and I've got my masters angaze ngithandane lendoda to the extent ukuthi izingena ocansini manje ke lesenze ngakho amadoda azafika 8 because all of them are after sex so mina ngiceda lapha eUniversity of Pretoria ngise South Africa. I love this show yazi yangichaza njani you will just be laughing this story zakho but I thought of saying my own story ngifundile ngaqeda ngaze ngaqeda ke ngaqala eMatopo mission ngabe ngazoqeda ke A level yami Kobulaye College ngihamba ke University of South Africa University of Pretoria ngafunda. I dated quite a number of guys. The only thing I've done is kissing. I've kissed 3 men but nothing has ever happened. Now mbona isikhathi yanchi I'm 29 but ngiyesaba because whenever I think ukuthi umuntu lo ozala lami uzangichiya afterwards. I've got a job now in South Africa. I drive my own car. I've got my apartment. Umama wafa but every time I think of my mother ukuthi wathi yena ngingaphumbuyela abafana badlalisa so manje kwenzakele ukuthi umnyaka opheleyo ngahlala nomnye umfana for God I promise heaven and earth ngambuza ukuthi uyenzani ngathola ukuthi ke uyasebenza zigode degree sezumsebenzi omuhle ngahle ngaphuma kuye ngoba ngikwazi ukuthi ke yabantu abagangayo I want just an ordinary guy osebenzayo umsebenzi not laba ngani bachoma. So this is my problem now. Ngitholile omunye futhi uthiwa uBonks uthi yena originally from Gweru ngesindebelele kodwa uBonks wakhona mbonana ngitsotsi ngoba every time amafoni akhala uyabaleka ephandle ekhumifoni wanjela kathi kala mfazi. Then ngoJune 2024 I met another guy called Moffat. Moffat seems to be okay but i problem yakhe uyanukela umlomo
when I try when we're kissing wayenuka umlomo, so I don't like umuntu onuka umlomo. Kambe ngaloya na, I'm still single. My name is Thandi Mpofu. I'm still a virgin and I'm proud. No matter what people say, it's petty. I'll stay alone for life. Asokinjalo. Zathuma bongani wami umdawini ngcono ngizame. Ya umdala kodwa kuye kancane. Fazodlungile ungadinga imali yomuntu. Cela ujale izingoma. I love the show. Please wabeze bizo lami Abiclate. That's my real name. Ungazukhangele ngani. Cela ke ungitshale ingoma. I still remember my dad, my mom. I miss my mom. Thandi, siyakubalela kunceda uhlala ubhala utshinga naso. Shit, mama. I love you so much, my sweet mother, sweet mama, Pamela Nkuta. Sichaleke umlaleli wethu ke uthiwa ke uthi yena ke uthiwa Thandi Mpofu ose South Africa uthi lokho egcwele kangaphanjaniswa izigelekeqe laba ababethuna into zabeziqaphileyo bathi buya bese bemosha ubuntwana bakhe 29 ha ususiphethe kwaye ungathi vele uthi ngisister ka1
ungene nje lapha neRoman Catholic uhlube ngisister hluvela ukhohlwa kwakho lo kodwa siyabona abanye sister basebeqombile belezisu yeah kodwa nginqaba ukuthi nqa ncube I'm a truck driver mina ngichaka trucking ngijanga idlule ngichaya ikhazukula ngishangize ngifika eDRC Angola ngidrive kwenzakala umnyaka ka2019 between the border yeDRC leZambia ngiphakeleke lapha ngasuka ke lami ngoba ngazi ngangidleni ngananzela ngangidle kakhulu icheese ngasuka sembona lana sisi sibadobha lapha lo sisi ke ngase ngihawukela ke ngase ngumbizi ukuthi ngene trucking senze umsebenzi sizokhona savumelana kuhle kuhle wathi hayi ukuthi ngesikhathana kuyaba $10 ngisaza ngazi ukuthi ke kwenzakalana lapha ngamnika leyo $10 hayi ke sayenza lento siyenze etrucking unfortunately ube isidudla ubududla bakhe lawana ngitheze ngithi ngiyaphuma phakathi ukuthi icondom yasisalela phakathi kwakhe kahlanyanga umama weqa wathi ngifuna umbulala weqa vusana lami wathi sitshonile phakathi ukuthi ngenze ngaboma ngisazi umsindo awenzayo wagcina ubuya amabhounce akhe abanye adoda ngithiwa amade ngomagama athi my brother you have to pay inkarakathe imali ngoba kumele ahambe esibhedlela umuntu bathi bafuna $200 bamba amandoda ama-license bamba ngikhola bathatha ama-key truck ngahawula ke lapha ngoba ngangalela leyo mali aqhasa ukuhamba ngicela amanye ama-truck drivers ngayikwanisela amampame ngawachanga lelo langa soze ngafonga ukhohlwa bathatha le phone la namhlanje ngibuhlungu kakhulu ngakwenziwa umama lwana yena ke nguye nomzimba omkhulu ngakho lokho ukuthi ngilikhiphe mina ngikhiphe icondom tsazi la khitshwa kumbe la khitshwa yini phakathi kwakhe la salela ngaphakathi kwazothi uye esibhedlela uthi ayile ukhwatshwa ngoba litshonile ngabona bana ngadliwa ngegame lapha ngibuhlungu yimi ke ngqabotho nqa ncu madoda oladliwa lasala phakathi liyasala phakathi hayi cela ingoma ke eka PJ Powers ingoma ethi Bazula Jive madoda And
Yeke ingoma ke mnandi vela ku Jane Powers, Pamela Jane Powers, PJ Powers, ingoma ethi Chai Pansula. Lifuna ukuthi lihlelo liphambili kumele lincedise ke limfana ngilaye. Sibonga usisiri ngakho lokho siza sinika lona. Thank you very much. Okwethena hayi to go a long way mfaneni. Thuwelihle kunjani Nkomazana? Ungabe thuwelihle Nkomazana? Siyabonga uthi la ubhalile. Uthuwelihle Nkomazana. Uthi ke mina ngumama ke oleminyaka yi44. Inkinga yami ke ngathi ke umkami uG Dube. Ngimthanda kwamagama. Ngangithandana nomnye umfana wayelama 36. uDube ke ule 49. Ngeke umfana loNdebs izulu lomhlaba sahlanyisa ngagcina ngibalekela umendi wami. Ngaya egoli. Le goli ke umuntu losengilele umkhuba lapha ke uyangifebela njalo ngifaka indawo. I realize ukuthi lo mfazi. So problem now ngifuna ubuyela kuDube. uDube swathatha kunye umntana okuncane umntaka anti wami. Isihlobo. Incwadi yami ngicela ibale ngisakhumbula phinde uyibaleke ku Dr Love ngizwe ukuthi ke abantu bathini. So problem lo umuntu ke sezisila lo mntaka anti wami uAnti wathi ngiyekela naye umntana ke setholeke indoda. uAnti lolunya uvuma njani ukuthi umntana wakhe endele emuntwini wayindoda yami. Angimalanga mina ngabaleka kodwa ngifuna umxolisa. Xa ngifonela uyakhatha uDube kodwa uyakhohlisa silabantwana. So ke msazi ngibuhlungu kakhulu ngento le. Ilazo zekhohlo ukuzwa kuthiwa uDube sechata lo mntaka anti wami. Angimvayithwa ngemtshadweni. Mina uDube wahlezi lami iminyaka eminingi engachatanga lami. Sechata la lo mntwana. Kambe indlela bani? Umntwana le 36 uDube le 49. Sure izala kanye uDube mina wanthola ngiseyintombi. Uphambanisa ka1 kunongihambe lo muntu. Ngoba ngakube engisebenzela bona ngumuthi ngaphambana kodwa sengabona ukuthi hayi impilo kayinjalo. Ngiyamxolisa ngifuna ukuthi adivorce ari umntaka anti sibuyelelana. Ngiyabonga cheese. Wena usibambe phansi wena. Ubambe phansi khohlo bachadile. Hamba kulona umuntu okubalekisayo. Isifundo esikhulu. The grass is not always greener the other side. Ikomelwe kwazi. Ngithi khuleka uzikhulekele uthandaze. Uthandaze uzithandazele. Ufugame bakutshoyo. Fugama onamathi. Nangu oluhle umshana wami. Ingoma sithi fugama onamathi. So
Yomshana wami oluhle ingoma esithi Fukama Unamathe. Ngoma ekhatha kakhulu isikhathi se-World Cup ka-2010 eSouth Africa. Yangena number 1. Unbelievable. Producer ucela umZulu amatholanga cent. Madoda. Impilo le. Uhlelo ngisakhumbula. Yekela ke besitshele lo mabalekela umuzi ke uthube lihle Nkombazana. Nonke Motem Mabhiza Chief Mabhikwa not Mabhiza. Kunjani Mabhiza Motem. Wena ke ngikhumbula ke isikhathi sami ngiseBotswana. Ngifika hlala kakhulu ke eGaborone lapha. Into esenzakala kuyisipunepune. Nxa ungafika indawo ungabiyazi uyabusenza konke ke okubili okuhle uphuza utshwala. Ngisebenzile kakhulu kwabeBotswana kanzima. Acela senamaphepha khona. Ngase ngipromotwa ngangena ke kuma government offices ngasebenza khona. Into khona ke umsakazo kusuke kwaze usithi ke omunye ke usecretary omunye minister lapha ngesikhathi sikaKhama wasuka sedinga ukuthi sithandane satshotshelana kanjalo sithandana kwenzakala ukuthi ke umuntu lo wayelo mkakhe waliwa kwalinyazwana nomkakhe bawuya kimi indawo le icina ke sengibhalele ke emaloyeni ngangakwazi ukuthi umama lo uchadile bangisuwa lapha ke eBotswana baqhaza ukuchecka i-background yami bathi mina ke ngomunye kwawo committee icala kudala yahlupha indaba yakhona ke kapheli ngibhala ngokuthi ke nisuspendwe emsebenzini kaThesi ngihlalele ngendaba zokuthi ngahlala lo mama ngingakwazi ukuthi lo mama ke ule ndoda yakhe so ukuthi ngibotshisiwe ukuthi uclaim ama-million yawathatha ngama-million ngiyela unjalo zakuye court bakutsho bakuthilo but angilayo leyo mali njalo mama lo wayengatshelanga ukuthi yena uchadile yimi Motem Mabhiza bhala ngiseGaborone eBotswana. Hayi into le vele yabo mama laba into gender ka Eva le laloko abakuthwele kwenza abantu baphambana amakhanda. Kwenza abantu baphambana amakhanda. Shem. Wathi uchale ingoma leke into buzayithanda.
ingoma evela kaProfessor Edala Mkhize ingoma Dincedani ke siyitshale ke Morten Mabhiza Morten Mabhiza sikuhlelo lomnandi uhlelo ke ngisakhumbula manje ke imphethe ke evela ke kuKelly Ntombi uthi I'm 34 years old. I got engaged ngile 28 kujakalami engimthandayo kakhulu ke uDumisani. Dumisani is a very nice guy, sithandana kunjalo nje. uDumisani balilema isikhathi. Wabuya ke kweba le lokunatha lo mngane wakhe. Umngane kothiwa ke uEddy. Sanatha endlini uEddy Sibanda. uDumi wabe sithi sinatha khona phana benatha mina wanika iwine. Waqalisa ke into yakhe ubulema bakhe. I thought they are joking. Kodwa udlala ugame makhisana. So yayi round uthi mina ngikhisa yena khise uEddy akhise mina njalo kubhoda sadakwa kwagcina kusenzakala into engangayicabangeli wathi akulamntolela kwenye into sihlala one bed singu3 waqalisa kwenzeka isex wangenza ke uDumisani uEddy wabuya wazoniyenza la wazokusa ekseni itirisamleke ngazisola okubi ngayo wahlala kunjalo kodwa ke uthene gijima sithi usathenga breakfast ekseni emagrocery uEddy ke wamfuqela ke endlini futhi wangiyenza anzake ngikholisiyana ke mdaweni ngezwe ukuthi ngimama lami endlela ayisenza ngayo umsebenzi wahlala kunjalo ke saqala ube sitshontshana ngemva kwaDumi lapho ehlana khona lokho esitshontshana kodwa simpela msaze nganguqazi kwakunguDumisani wenza kanjalo ke kwaze kwathi last year after years sikwenza wasibamba wasisiyagwaza ke umngane wakhe wamlimaza kakhulu okwamanje umngane wakhe akalalihlo njalo wazaphuma esibhedlela wabotsha kuDumisani lapha eSouth Africa kodwa ke ngadinga imali kumdizela icala selaphela manje into ezibuhlungu ukuthi nxa sibona uEddy ngaselalihlo ngenxa yami kuyandlimaza msakazi yimi uKelly Ntombi umbize Kelly Ntombi ungabiza isibongo sami Kelly Ntombi thanda itirisami lezo wakithi tisekudingile ingoma esithe ngubona ke uzayikholisa mhlobo wami sikudingele ukhetheza abaningana Kelly Ntombi khona yini Mathwele embonani khona ePasula Mathwele Kelly Ntombi wena wathi uzwe itirisami wasiza umdaweni wadlohlala Uja kwa, uja kwa, umutwana fela,
nansi ngoba ke umuntu boyibhansula kakhulu vela ku-Peter Tineting ubona ukuthi hayi bale yodwa nje squeeze eyodwa senza ikhada ivela ku-David Ndlovu. David Ndlovu njani ose-UK. uDavid Ndlovu uthi mina uhlelo bengalazi ngilitshele ngo-Antwami ngicela ungi-exposele ke umfazi wami ngile 33 yena le 27 uyathanda into zokugida emaphathini. Yebo mina ngike ngatshontshela lami ngitshontshela lokhu kwamadoda konke kodwa mina senze plastic. Kuthe ke ngo-April ka-2024 ngezwe ngingazwa kahle manje ngigula ngase siya ku-GP wangenza ama-test wathola ukuthi sengile sikile yabo mama uClemetia. So lapha ke yena ngiyothanda ukuya out labangani wakhe ngamakhiwa laba bhoda bemana club. Kuthi kukhona ke one stand ayenzayo bamnika isiki. So ngifuna ukutshela ke lapha uzom-announcer kuhlelo lakho. It's over. It's over. Wena bani is over. Ukwami la kuphelile. I don't want to hear anything from you. Ngizokwalela kuhlelo lothiwa ngisakhumbula yimi uDavid Ndlovu. Ngikhona ngilapha ke mina endaweni ke okuthiwa kuseNottingham. Ngithi mina kuwe is over. Yikho ngibuye ngizocela uThisa ukuthi akwale uyingozi. Kuthi ulala abanye abantu angifuni ukulwa la lapha eUK ufuna umbophisa you're provoking me but akusoze kusebenze ngithi is over. Wahamba lala lomunye umuntu mina ngiyakwazi lapha engalala zintshontshelele ngangivikele. Ngicela ke unjani ingoma kaMajalise yi1 sabakhulu mvalisela ke ubongani is over NS ibizo sibongo S uDavid Ndlovu uthi ayi uphelile bongani siyabonga ikarangazo cheers bana usakhumbula. Till next time good people, bye. She